tuko batemwe hapa Uvira, tuliteswa sana. Government ya Bwana Tshisekedi ilionyesha dunia mzima ya kwamba hawana uwezo, wako na incompetence notoire kwa kuweza kuongoza nchi kubwa kama na hii. Sijue wapi mshaona jeshi inashindwa, kisha wanaanza gabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba, eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na polisi national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda wanaanza tembea, wanakuwa saba skuti, habana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda wanaanza sema baraia, hamutenda kamata Bukavu. Raia tena ndio tunaenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske raia ndio tutavara sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya Bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kusekirize mji wetu, na community international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Tulikuwa hapa tuko batemwe, tulianda banatuambia bapolitisia bale benye bana maono waseme Uvira ne tombera jamais. Ile tulikuwa nasema ni Kishinwa, haikuwa Kifaransa. Eske Uvira leo haikombolewe? Wale walikuwa nasema bakombozi watafika hapa. Eske walikuwa natuambia kweli? Kama ni bongo tuishangilie kwa makofi na vigelegele. Alors, na waza ya kwamba tuliambiliwa Uvira ile movement ya FCM23 ni movement inakia kukata nchi, ni movement ambayo inakia iba mali ya nchi, watawachinja, watawatesa. Tukasema basi tunaisha. Lakini wakati wakombozi waliingia, jeshi ya M23 itatize mtu. Tunaona viongozi wa M23 ni warafiki wa raia. Tunaona wanatuambia hata wale mzalendo ni ndugu, hatukukuja jua kumnyanyasa. Eske hatuwezi pigia jeshi yetu ya AFC mikono? Tunapigia mikono. Ya pili tutawasaidia, tutatumika bega kwa bega. Tunaishi katika masaseri. Tuliona namna gani tulipigwa fimbo. Tuliona kulikuwa disparition ya pouvoir public. Gouvernement haina mot à dire kuraia. Na hii yote ilionyesha ya kwamba Bwana Tshisekedi iko incapable, iko na incompetence notoire ya kuweza kuongoza hii pays kontina yetu Republique Democratique du Congo. Ndio maana leo tunakuwa na furaha. Hii sherehe ambayo tunakuwa nayo sio viongozi wa FCM23 walitushurutisha tufanye hii marche de soutien, hapana. Ni initiative ya sisi watoto wa Uvira kuona ya kwamba tunakuwa na furaha ya ukombozi. Bali tudanganya ya kwamba wale wakombozi hamtawaonaka. Uvira ne tombera jamais. Sasa kumbi ile français ilikuwa Kishinwa. Uvira ilitombe. Bale walisema bakufake, tulisema kunakia baibu na bengine. Lakini waliposikia tu kivukutu ya armée révolutionnaire, tuliona walitimuka wanakimbia. Na tuko batemweshe batoto ya Uvira. Depuis armée révolutionnaire iliingia, hakuna mulio wa masasi. Gari zilikuwa ziendeke Bukavu. Leo watu wanaenda Bukavu. Ungo nakutanana na jeshi, hauogope jeshi. Jeshi haikusemesha kitu.
ni kusema tunakuwa libere. Eske tunaweza kushangilia liberation? Tupigie liberation mkono. Ijue ya kwamba sisi tunakombolewa na hii ukombozi. Tunaomba viongozi wa M23 isiishie Uvira. Tunaomba hiyo ukombozi ifike hadi Kinshasa, paske bwana Tshisekedi hana kompetensi ya kuongoza hii nchi. Nkuko mubibona rero, iyi ni imyigaragambyo ikomeye cyane abaturage ba Uvira bazindukiyemo, aho kuri wa 16 Ukuboza baramukiye mu myigaragambyo karundura. Imyigaragambyo aho basabaga ko ingabo z'umutwe wa AFC M23 zitava muri uwo mujyi. Ni nyuma yaho ingabo za AFC M23 zamaze gutangaza ko zigiye kuva mu mujyi wa Uvira. Mu mashusho Lawrence Kanyuka uvugira AFC M23 yashyize ku rubuga rwe rwa X, abaturage benshi bakaba bitabiriye imyigaragambyo. Aba bari bitwaje ibyapa banaririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa busaba ko AFC M23 bise abacunguzi abaje kubabohora itava muri uriya mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Abatuye muri Uvira baramukiye mu myigaragambyo nyuma y'uko mu ijoro ryakeye AFC M23 yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zayo muri uriya mujyi yari imaze iminsi 5 yigaruriye nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. AFC M23 mu itangazo ryasohowe n'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga yavuze ko kiriya cyemezo ari intambwe yo kubaka icyizere no gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Nanga kandi yavuze ko icyemezo cyo kuva muri Uvira gishingiye ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro bya Doha, cyane cyane isinywa ry'amahame shingiro ya Doha yo kuwa 15 Ugushyingo 2025. Iki ni igikorwa rero cyakabaye mu bikorwa byose AFC M23 yakomeje kugenda ikora kigaragaza ko ishaka amahoro. Ubwo ndavuga kuva muri Walikare, ngira ngo murabyibuka neza ko cyabaye igikorwa twavuga ko igitego cya politike na diplomasi by'umwihariko n'icyizere kubahuza, aho AFC M23 yerekana ko ishaka amahoro ndetse ikagenda itanga ibimenyetso bigomba gutuma amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasizoye ko AFC M23 ishaka amahoro kurusha ibindi byose, idashaka intambara. Nicyo rero cyatumye AFC M23 iva mu mujyi wa Uvira. Amahanga yose yumiwe, abantu bose bumiwe, ariko i Burundi kwa Sebarundi bakaba bari kwicinya icyara, bakaba bari kubyina indirimbo z'indundi, ngira ngo murazizi nyinshi cyane zibyinitse. ni Kongo bari kubyina za Ndomboro ya Soro ndetse n'izindi ndirimbo nk'izo zituma ngo bumva koko kabisa ibintu ari waneza. Ngira ngo murabyumvira neza nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndakomeza kubana namwe muri aya makuru, aho nakomeza kubakurikiranira ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, updates, politike na diplomasi ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa, ndetse n'amakuru mashya yose nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane, mukomeze bane nanjye.